Si papa mau terbalik. Uhui. Tadi habis upacara di OJK. Ini saya lanjut sama kawan-kawan mau ke pantai. Namanya apa? Lok Matai. Nanti kita ke sana ya, lihat sunset. Sekalian mau nginap di sana. Ini kita ada acara mau bikin vlog di sana, bikin video. Ini kita sambil istirahat di pos 1. Nanti kita lanjut jalan. Lanjut kita nanti Daeng jalan sampai ke sana itu kita hiking. Oke Daengku, liburan 17-an habis upacara kita main ke hutan, main ke pantai. Lok Matai. Lok Matai Daengku. Kita nanti nginap di sini. Kita mau mancing malam-malam di sini ya. Siapa tahu dapat ikan. Nah itu ada monyet, banyak monyet di situ tuh, ada monyet tuh. Alde. Alde. Ada tuh Alde. Ini Aldi yang asli nih, Aldi. Ayo kita cari tempat dulu buat pasang tenda Daengku. Jangan lupa si Papa Rong.